Kasngi ke basau puar. Kerteng ukpa berukun mesim berkut amen. Kutra Jisu tu penslek ini dak mesim jami ku mesim berkut tu ikai ini ban sumtu ya ketien jong bleh. Ke gospel ke kumu Markus saat sengi shwa ke paskha ba kejing kawai u klemtian. Kirang ba lindo ba kistaan kiawat lat ban kem yu Jisu jar balon peniap yu. Nyimdai benle akas ngi jing kawai laom yo upat ba ya kiwen. Jisu ladon habatania hayem u Simon sanyang lingkut. Kat ba udang bam lawan rum kawai ke kentai. Kabara kajing slek ba yubi ka nyang ka bakodor hau kiu plek. Kala penpat ya kiu ba kala the ya kajing ubi halor ke kle u Jisu. Ladon kibriu hamta kebala sengu bitar ba kibala ya ong para maki. Balai en penle no ya kani kajing ubi banda dia ka en yo palat lais pa tingka bade kapisa an ki baduk bad kilaya nyum ting ya ka en rei Jisu la ong kan mat le balai piat le ya ka kalale ka kam ka babha sibun ak benta jonga ya ki baduk pidan barabor bad hakanu kanu kopor pikwa pila banyarap yaki yang ate pin om yo barabor kalale kat ba kala penslek lupai kamet junga na kebenta kecinta. Tubuh jengmut yakani kat syaba an yalap yakani ke gospel hasatlak keperhai. En yathuru yakaba kani kalale bansa jingken mau yaka. Di Judas Iskariot waini ki kat armut kisenran ulalech kirang ba lindo bandino ya Jisu haki. Kilakmen sikat deh haba ula ong kumta bat kilakular ban ai tingka ya kumta Judas ulawat kekabu bandino ya Jisu. Kasngi banikong jong kacing kawai klemtian. Kasngi hakaba ki penyap iki kun langbrat paskha. Kisenran kilakili ya Jisu. Hangnu mekwa nginlek penkre ya kacing kawai paskha. Jisu lapa armut naki ubata kumni. Kilek sepo senam, pinlap ya ubri ubaba sikiu ka Buat ya hadu ka yeng ba urum, bat sa ong ha utra yeng. Unong hikai upha ong, ha ka kamra ha ka ba kisenran jonga bat manga ngin ya bab kawai paskha. Pun iya pi kawai ka kamra shaneng, bala penbek penbiang. Hangta penkre penkrum na kebenta jongi. Kisenran kilalek sepo senam ba kilalap tek kumba Jisu ulayatu yaki. Bat kilapan kre ya kajing kawai paskha. Andala kem yong reng, Jisu ulawan bat kikat armut kisenran. Kat ba kidang yosong bam Jisu ulaong. Sisya ngayatu api. Uway na pi unsadia no ya nga. Uway barang bam bat nga. Kisenran kila kulmar jingmut bat uway hadian uway kila sedang bat keli. Day mangamu, Jisu ulajbab. Uday uway na pi kikat ar ubawi ya upu hakapliang rengkat bat nga. Ukun ubriu unyap kumba ong kijing to. Henry kordet ya uta abadi no ya ukun ubriu. Kan jendala baha ya uta ubriu lada om sim lakha ya Kadba kidang ya baham Jisu la sim ya upu. Ula aingu ula kedia bat ula heki senran uang. Tu sim kani kalong kamet jonga. Sim saya ke kuri, ula ingu ya oblay, barula heki, bat baro kilayadi naka. Sisya ula ong, kani kalong kasnam jonga. Kasnam jong kejutang, ya kaba enpen play na kebenta kibabuan. Nga ong hapi, bangan om di wan syu, hadu kata katsingi bangan di ya kawan batumai, ha kahima ublay. Nang ta kierwai sam bat kisalet cha ulum olem. Jisu la ong hagi. Mapibaro pinsa no yanga. Kumba ong kajing tho. Mantangon yo nong charai ti kilang brot kin sasapren. Henry ondang alami pat. Manlet sya Galilea hachua jompi. Petrus ula jubab. Wala baro kin no yami. Ngatangan om no. Tukan mawi kani Jisu la ong hau Petrus. Suab usiar mungkin arsin mentakamiet. Laiwat menlen yanga. Petrus ulakran kampen
Wala dang aday ban yap at me dalay lay ngan om len ya me. Isenran baro kila ya ong kumjo. Ilawan siya kaway ka jaga bakot Gethsemane. But Jisu ula ong hakisenran jogu. Tuya syom hang ni kat ba ngadang duway. Ula yalam ringkat bat u ya Petrus u Jacob bat u Yohanes. Ula kemting kensan bat ula sngau pisa. Ula ong haki. Ngas ngau kordet lakum ban yap. Tusa hang ni bat ya ab. Ula lek kam sakmat. Ula dan peluk hakendau. Bat ula duway baladala. Unlat no nakata kapor jing sitop. Kupa ula duway. Kupa jonga. Mela ban le ik baro. Tusimno ya kani kakuri nanga. Penban om kumba ngamon mga henrei kumba mimon mami. Ti ulawan pai balo syam bikilai ngut kisenran ki othia. Balo ong hok Petrus. Ku Simon. Pleng pi othia. Pimla ban pek ngor wat tang sikenta. Balo penbut. Tu syarai bat tuduai. Bapin om liat ha kajing pensyoy. Kamen siam ka kloy sisya. Ka dok pat ka telot. Ula lek biang ban duai ka juk kajing duai. Di ulawan pai sekisenran bat ulalap bagi athia. Na bagi kemat tuki kelaring ngai-ngai. Bat kim tip ayu ban jubab ya u. Anda ulawan pai kasian balai ula ong haki. Pidang ya thia bat penjamet mo. Kenyo kapor kalapoy. Hapet ya ukun ubrio an sa IT hakabor ki baman. Tu yen yang in ya lek no. Pet uban syet kelai nga ulajan. Kadba udang ya keren Judas uway niki khat arngut ulapoy. Ladon ringkat bat upat ba ubayara laki wat lam bat kidieng teli. Balapha iki daki rangba lindo pakistat an bat kitumben kisan. Unang set kela ula aidak ha upat ba. Ubriu ubangando ude utaken. Gem ya bat toda sumar ha bapialam ya Judas utang supoi ula lecha Jisu bat ula ong. Kunong hikai ba ula do ya Kumta kila kem ya Jisu ba kila bat kak ya Henry uway ni kibay yang hajan ula saya ka white lam ba ula pom ya syakri jong lindo orang ba ula mat ya ka skor jong Jisu la kren jam ba ula ong haki. Hatu ngalong uri rakat ba piwan kem yang ada ki white lam bat daki ding teli. Man ka singi ngala judon ringkat bat pi habanga hikai haka temple. Bat pim syam kem yang Henry day ban pendap ya ki jing thok. Isenran kila no ya bat kila pet yap. Wei usamla abakup ka jan linden halor kamet lingkhoy. Ula bot ya Jisu. Kila persyang ban kem ya Henry ula no ya kata ka jan linden ba ula pet yap. Pet im lingkhoy lagi. Ti kila yalam ya Jisu si yang ulindo orang ba. Hangta kilindo baro. Istemen kisan bat kisaan kila yalum. Petrus ula buat nadien haduk pelau ka yeng jong lindo orang ba. Usyom saat ding hangta ringkat bagi no ap karot. Kirang ba lindo ba kodor ba baro kawai kila persyang ban yo sebut persya ya Jisu. Kanang ban penyap ya Henry kim shem setia. Lami bun kisah kilam leer persya ya Jisu. Henry kisabut juki kim ya hab. Ladon kibayeng bagi balam mudui lam leer kumni. Nila yo sngau uong. Ngan penjat ya kani ke tempel basna ki brio ba hadir lai singi ngan penyeng da kawai pat kabam syam la thau da ki brio. Wat kini kisabut ru kim ya hab kaju. Ulindo orang ba ula yang hakmat jungki baro ba ula kelio Jisu. Mem jubab ke jing mudui jungki ni persya Jisu susngap bat syam jubab Sasiwat ulindo orang ba ula kelio. Melong ukris ukun jung ublay balangkerku. Ngalong ajubab Jisu. Bat pinsa yu iya ukun ubrio ba usyong hakakamon jung badun botam. Bat uba uwan hakil o jong kabneng. Ulindo orang ba ulakat ila kijan da ula ong. Ngidang dan skam saki ayupat. Pilayo sngau ya kajingkran bain play. Pia perkat kumlo. Baro kila penram ya ba uday ban yap. Dan kiba sedang ban bentiu bat ban tap matla ya bat ban kurai Ya tu manu kila keli. Bat syakri kila thap ya Petrus uladan harum ka pelau. Habah kawai ke syakri ulindo orang ba kalawan hajan.
Haba kala i o Petrus ubas aiding kala pechien yu ba kala ong. Piru piladon ba ujisu Nazareth. Ndre ulan lenda ka ba ong. Tip ru ngam tip, snutu ru ngam snutu ya ka ba pi ong. Ba ulami no shabar shakmat pelau. Markumta usiar ulakin i. Kasikakri kala yu i u ba kala sedang banyatu hagi bayang hangta. Uni ulong uway naki. Ndre ulat Petrus ulalen biang. Katu kat ni hadien ki bayang kila kenok biang ya Petrus. Kelam artatien pi day uway naki. Piru pilong unong Galilea om day. Petrus ulas sedang bantelah bitar ula ong. Ngam itu ya uni ubri uba pia keren. Markum ta usiar ulakin i biang. Petrus ulakin mau kaktian ke bau Jisu lala ong hau. Suab usiar ulakin i arsien. Laiwat menlen yang ah. Bad ulayam ketang. The gospel jong utrai. Kejingero yang mi ku Chris. Akan ni kalau nak kebakat sah, ngipoi siya kabenta kabakat du jong kacing im jong Jisu. Siya ba unsyakem ka ay ka pamauune ubam kawai Paskha ringkat bagi senran. Naktakadaw ka Paskha kadai hakajutang barim kadai kajing penlat lut ikipai ba Israel na kajulang marau hari Egypt. Hakaba ki pendiap ya ulang brot. Bagi kita ekasna tu haki syokat jong kayim. Bat habau angel jong utra ya lingba kari Egypt baro kawai upelat ya kiyim ya lat ya kiyim jong kipai ba Israel. Bat upun sitom ya kayim jong kinong Egypt. Kata kadai ke Paskha. Ha ka Paskha da kasnam jong ukun langprot. Lasius pa ya ukun prangsngi jong kipai ba Israel baro. Ha ka juk kerukom. Ha ka Paskha jong kejutang ke batamai. Da kasnam jong Jisu Kris. Lasius pa yang ngi iway pa iway. Bamangi buki balong tangki beriu kijing tau jong uplay. An pelong yang ngi iway pa iway. Kikun ki jong uplay. Lasius pa yang ngi nakapop. Na pelat yang ngi nakajing syate merau hakapop. Ngi baro ngi long kimerau jong kapop. Kektien jong uplay ke kerencai bajar ubalik pop ulong merau jong kapop. Nata kadau ujisu uwan ban pendep ban penpura ban penbiang ban penjanai. Ka hukum kabarim ane kejutang kabarim ka pelat iki beriu nakajing long merau hau paru. Kaditang kadak kasin ya kajing long merau ka basisya ha kapop. Keba ujisu unsawan ban siuspa. Ba ulawan ban siuspa. Bala pendep ya kani kajing siuspa jong uru ha kapor Paskha. Kawai keba Jisu ai shwaba un syayam. Shwaba un let syaka Kalbari. Keba Jisu ai ya kisenran jogu. Bat ya kabalang bat ya ngi iway pe iway kadai kajing kawai jong utrai. Kajing kawai jong utrai kadai kebayasno lang bat ke Paskha. Kajing kawai jong utrai kadai kebayasno lang bat kajing yap bat kajing syak shitom jong Jisu halor kadai na. Nah kini kadau kajing syak shitom jong Jisu kala sedang nadu kajing kawai biat ke bakat du bat lakut hadu kajing yap jong u halor kadai na. Bat kajing kawai bakat du ka sedang ha ke kamraneng bat kakut ha lor kadai na. Kata kadai keba mangi iway pe iway Jisu ai ni ya kayu keres bakut ya kamet bakasenam ban kenmau ban penmenta ban penmenta ya ka ai ke bamau ulah terwa halum Kalbari nak benta jingi. Haba om ban kenmau ke bumut ban penlong efektif lana ban penmenta turi an ak ya ka ai ke bau Jisu lale ha ulum Kalbari. Ya kata kajing sisya lapan temai melakapor hakamas. Om dai kajing kinyabiang sa sisien jauh Jisu lane kajing sakna penabiang Jisu. Hendrai kajing penmenta ya kata kajing kenya ke batang sisien jong Jisu halor ulum Kalbari. Hakan ni kebentang yu isi pun bagi ai. Kawai ke ngin puson kendiat menta kawai kadai sepang kajing duai jong Jisu ka per Getsemani. Kaktien jong blai ko om ulas ngau kordit balan duai balada long ka bala ba unlaj na kani ka jing syak shitom na kata ka por jing syak shitom. Bat hadin kata ulalet banduai om kopa lada kalong kepala ai kani ke khuri kani ai laj nanga. Kani ke khuri ke thoi ke khuri jong kajang syak shitom ba Jisu
hab bandi nak benta jungi kinong pom. Balai namar om don da kawai pat kalat ban pen emingi. Namar kasnam jung ulang berat balaterwa mensyua ha kejutang barem kumba ong ha kasiti seki Hebrew. Kamla ban pelat yengi iwei pewei nak julong merau basisya ha kapop. Kamla ban pelat yengi iwei pewei nak julong merau basisya ha kapop. Hebrew lunang basipau dukat basang. Kasnam jungki masih kertong jungki belang kamla setia ban weng no ya kapop. Na kata kadau mano banla datang uji suhi. Kumba ong kasiti jong u Paulus siyaw kinong Ephesus kalau nong kabaningkong kada kabah dukat kabah nyo. Kaba ong ba deda kasnam jong u ba uji su usip spa ingi iwei iwei ba kada kasnam jong u upelat ingi. Deha ukris pada kasnam jong u bala siu spa ingi bat lama iki pop jungi. Tang dah uji su kris pada kasnam jong u. Nang tada kay siti shiki Roman kalau nong kabalai kadukat kaba arkus sanru ka ong kumtahi dakasnam jung u Jesu Christ dakasnam jung u blei ula penong u kala jing peniasuk la ka benta jungi la siuspa lama la peniasuk yengi iwei pe iwei chu akashiti baningkong jong Yohanes kalau nang baningkong dakat bahnyo ka ong kumju bala dangiya ekajing syai kasnam Jesu ukun jung u kapenku yengi nakipop kisang barok Tang kasnam jung Jisu kepenku ingi iwei pewei na kipop pisang barok namar balai kasnam jung Jisu marwei kalong sisya kasnam kepatlem kabakhan tho bria ai kumba ong u Petrus sakasiti baningkong lenang baningkong lukhat bakat praga khandai henry da kasnam bokodor jung ukris kasnam jung kunang brot batlem bakhlem tho bria Latiu spa yang iwei pewei leitang ha kasnam jung kris kumjurung isyam ikini kijuk kintien ha kasiti shiki Hebrew lu nam khandai dekat bakat sao. Ba kasiti shiki Hebrew lu nam khandai dekat bakat an ko ong ba klem ka jing pen mi Islam om don jing ma. Klem ka jing pen mi Islam om don jing ma. Bala nangi pulia ke kitab Leviticus lu nam bakat nyau dekat bakat wei ko ong ba play ula aya ka senam nak benta jungi iwei wei ban pen biang ya ka reti jing pen yasuk nak benta ki menciam jungi. Henry kasnam pemerat kamla ban siu spa kamla ban punya penyasuk yang ni baru play. Nah tak ada dan kam dia kasnam jung nong pen im jungi utra jungi Jesus Christ. Ha ka basdang yu ikum ba uji su utieng Henry ha bakat du. Ha ba uji su lawan pet iki senran ha kasin kepala yu om kumna yang ini lek pet uban chat kala yang ngau lawan. Uklem let da kejing tieng let kum ubreu ba job. Ha ba ulan duai ha ba kamon jung u kala longkot kum kamon jung pa jung u uklam lek chu da ka jing tieng da ka jing arta tieng ong igi senran pidang yang tia kino yang ini lek pe bawa chat kelai ngalawan nte ong dia ngini lek pe ba chat kelai ngalawan ngini pet no ba chat kelai ngalawan mentangan lek banyak kendu ya undi ubriu ban chat kelai na ban pendap ya ka sendur chu ngpa Jadi ru kaya hab ka jing ong ha ka sti ski hebrew lu nang basan dekat bahnyo de kendai ka ba ong ha ka jing long briu jung jisu ka jisu la duai la ka pat ha ublei bala ban pelak ya nak jing ya bat la sha skor ya la sha skor ya namar ka jing long hok ju kata ba ka tien jung play ka om jisu let sha kalbari om kum khau puat ndai let ban pendap kum ukun ba ko ngo ya pa let da ka jing small tho ba ukpa udon ringkat lang ba let ba ukpa unum i no ya ringkat lang ba ya da ka jing shloi ko men ko para ba ye tungiru gin Pan ni kani kajing ko bau jisu ang duai ba pinam liat ah kajing pensoi duai ba pinam liat ah kajing pensoi nin pan ni kani kajing bengin la ban yai ne ha kajing khot jung ka pen kut ya kani kalandom da kajing lan jung Petrus ne si mangi wei pe wei ru ni haban pan kajing ban yai ne bengin hap no na kajing jungi kajing hap jung Petrus ka pen kan mau ni wei pe wei ba mangi nginum chania ha kapor la dia Dala jom nginom la, andre ringkat baru Jisu ngin la, ringkat baru blay ngin la. Kajing ay jung u, kabiang yengi iway iway. En yero ya Jesus Christ, junam na junam. Amen. Kupa bah beneng. So ay ba kajing ngait ka ba mila ay ngi ha ukun jung mi Jesus Christ, uhun man jungi ba kading jung kajing iet ka ba lapan raham hagi domnot jungi. Na unsiem ba kuat kin kersiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na kabenta kajing pan jong kahima jong mi. To ai ba kajing ai jong mi kan pen kelai ngi syaki nombat sambai ki bam juthai jong ka gospel
Doa bagi sembah kita pentelai kalau man beriu na chapo ba ik jing thau baro ha ka jing mi lenti bati kena ya ka beneng bathamai ba ka parthai bathamai haba andala job ya ka bol jong jing sniu ka burom jong mi kan ting shan sabam jukut doa ba ka jing ai jong ka jubili kan ka stiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka bentak kispa beneng so ai ba ka ni ka jing ai ka pensa priang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi syat satlak ka parthai Syami ublay jongi balakerhu junam kan long kapuram berkejingiro si junam amen. Kumaria kini rap jingi Kristan tu doa nak minta jingi hak kerte lupa berkun manusia berkut amen.